7 otpuštenih radnika Vegafruite iz Gradašca danas su 5. dana štrajka glađu dobili veliku podršku poljoprivrednika ovoga kraja koji su stigli na svojim traktorima. Podržali su ih i radnici, penzioneri, demobilizirani borci i građani. Nepravda je da su ovi radnici, da je ovim radnicima zakinuto pravo, njihovo osnovno pravo, pravo na rad. Jer zbog jednog dana nedolaska na posao i to neradnog dana dati ljudima otkaz, to je van svake pameti, mislim da je to. I ukoliko ovi ljudi ovdje ne budu vraćeni na posao, čeka sudbina mnoge radnike u širom Bosne i Hercegovine, ovakva i slična. Ovo je za plakati. Za plakati u cijeloj našoj Bosni i Hercegovini šta se događa s ovim radnicima. Sve su nam pokrali, potimali, poprodavali cijelu industriju koju smo mi izgrađivali. Ovu fabriku je narod napravio svojim sredstvima. 4 godine mjesnog doprinosa su privrednici, radnici Gradašca davali za ovu fabriku koju danas neko koristi, a nije njegovo. Ovi današnji skup smatramo protestom upozorenja i od menadžmenta Vegafruita zahtijevamo da radnicima vrate pravo na rad do ponedjeljka. Ukoliko to ne učine, organizovat ćemo nove proteste u utorak. Ovdje, na istom mjestu, odavde u put se pred općinu i u sud u Gradašcu. Bravo, bravo! Nećemo odustati dok obespravljeni radnici ne ostvare svoja prava, jer mi tražimo da